Biyag ti tao. May imbag nga oras mo, Mesay. Mabalintag pasyar. Saan? Diyak pa kan ano apasang bayan dito'y balay tikaskan ka, Gardo. Ha? Ala, agawid kan. Sayang lang ti oras mo amang sarong karkanyak. Kan may sa, addan nobyo, iso nga awanan tinamnamam kanyak, Gardo. Nanang, ada kadwa kasin mangpet. Ni Aikard, nobyo. Ha? Aikard, ni Nanang. May pag-orasyon, Nana. Ay, kastamot, barok. Sige, sumrek kayo. Nabayag kayo ka din nga gamam mo iti insangpit mo lalaki, anak ko. Nabayagi na gayam ko iti social media, tatang. Kan dua alawasan nga gaya nayat kami. Anya? Kay kaano nga gawin? Saanan nga gawid ni Aikard, tatang? Agnaadan dito'y balay. Anya? Andin na kayo, adi kayo pinagkasal. Agkasal kami to, ano da kwartami, tatang? Awan pa'y urnumi. Ay, Di yun samat kaya tinobyo ka para kanyak. Nasingpat-mat ni Aikard, tatang. pasensya kayo. No maibagak ti kapaliiwak. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan tinubyaw. Unay kayo, matan. Amon yung pa'y matngamin nga umuna ti ugali ti may sa atao, Sayo kad ngan ti kinatao na. Yaka mo, Mesay. Ngam talagang adayo tirikna kiti deja tao. Panagkaw-kawas na lain, kaya magustuanan. Kaya uwang gaya. Maklon na ka dito, anak mo. Wan, tatang. Tadamo mi pailaan nagamam mo. Imbagakon kun kuha na amay saka single mom. Kaya Nakasagana ka numat ngagbalin nga mati anak ko. Ipatag na ka no kastpud no nga anak. ay, sapay ko mga raw takasta, anak ko. Makantayon ay kan, nakaluton ni nanang. Paunain mo na ng kantatang mo amangan, Messi. Mauditan. Ha? Apay ngay. Umay kikit din, tapno aglalang lang tayo kadananang kantatang amangan. Mabayi na ka makisamo kadakwata. Isong agpaudit ako man. Sige nga, Rod. Inak ibaga ta umunadan amangan. No adda ko makwarta. Uray datan gastos para iti panagkasarda Messi kan tinobyo na. Kastabil lang, tinapanunod ko idita mo. Unak pa yan, nagdiskitara kiti pagkasaranda. Ngam orasan gaya may. Anyat kayat mo asawan lakay. Sanay, tadyak kursunada day kaya lalaki ang parang tiyanak ta. Adayaw tirignakin ko ara. Kaslasan na mapagtal ka na tao. Sa pahiawan trabaho na. Jagat anak tanti manggad para iti pagbiag da. Naglaingin nga. Uray ata nagagatmat nga agaw awir ni Aikard, tatang. Uray awan trabaho na. Kaya mo asawan, sigatag trabaho, tani ay card tiagaw awin, kasta. Ay na, adun ti kasta ita, tatang. Jay babae ti agtrabaho, ta jay mat lalaki ti agaw awir iti anak da. Anya? Ay, anak ko, amangan lumaulit inapasama. Nataer na ay card. Ang mga nulukon na kantulang da dyan lalaki. Ang mga nusalasik ka tinubya na. Anyat panagkit tayo iti nobyok, tatang. Manangal lilaw? Nasingpat ni Aikard kunaklangarudan. Di mo pa'y una, maamo, anak ko. Nalaka, tiagin sisingpet. Nalaka, tiag pamarang. Basta nasingpat ni Aikard, tatang. Period. Day talaang ti may bagak. Nasaya tadakan, Messi. Nakaluto ako. Nabisin ka din. Saan pa'y Aikard? Madamdama pa'y, taginanak pa'y. Ala, siya kung timang ikat iti sapatos mo ba kahit Nagsingpat ka talaga, Aikard. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka nga, Messi. Ayan ti anak ko. Anak ta ko naman. Ada dyan silita. Agay-ayayam. Ano sa mga awawiran ti anak ko, Tani, adamat trabaho. Agrisay na ko man ngam sayang mat. Ay, talaga sayang Narigati makastrag iti trabaho ita apanangan. Kasla kanya. Namin ano ako na nag-apply ti trabaho.
Ang awan mo't lang mangawat kanya kon. Sana bali ha? Jack bay ante anak mo. Anak ta ko na kuma. Agyaman nak iCard. Anong sa kong tiag sales lady, ijay grocery. Tanasing pat dagiti amo ko ijay. Sika ko batik kayat ko amanugangan gardaw. Ngam sa bali mo tinalat dyan ako be. Unya rin tata. Ang salabali na. Maklon ko tigasat ko. Talaga siguro asan animisi ti para kanya. Umbagi di amaraw. Ngam sabay ko mata sinaan ng tumulang di dyan lalaki. Saan ba kaya di dyan lalaki para itanak may baraw. Nagsadaw. Nagdalag di balay. Ni Misay tagtrabaho. Ngam isugi din di para balay. Madlawas sa daw di dyan lalaki. Apay no agsapol kamot iti trabaho, baro. Adaak mo't ang mga awir iti apo ko, me. Kuha, ada tayo uraya ka trabaho na na. Ada pagtrabaho. Ang inton umay abulan pa lang. Kasta aya. Wala na. Iso kabayatan ti kawan pa iti trabaho. Tumulong ka mga awir iti anak ni Messi. Ay, nasayaat nga rod ano kasta. Tane, manumutlat sweldo di anak may di grocerya ngay. Basit laang barok. Iso nga agtinulong kayo kumaamanggad. Una na. Agtrabaho ako inton umay abulan. Man nakibiyang lawo na dagiti dadakkel mo Messi. Masikuran da iti kaadak ti balayo. Ala, di mo ikaskaso ida iCard. Bagbagaman ida. Saan mo't akas siya ati pa nagsasaod? Iparupa damot launay asandak akayat para kan ka. Mala, kasaritak to ida. Apay ngamin ayama sikuran kayo na awan trabaho ni iCard nanang. Ure awan trabaho na ata na singpatmat. Iso ti mga awawir iti anak ko. Kan awan bisyo na. Adala ang dito yung nagtibalay. Nala, pasensya kan no nakaisawa nga iti nakasairan tirik nana. Nagdamagakla ang anak ko. Di kanya min makibibiyang kada kami taadamat trabaho. Saan kami matapapakpakan kada kayo? Ngam, tapnawan may bagbagayo. Lumasin kami langan iti paglutuan. Ay, nasaan ka di akasta, anak ko? Mala, siya kung tagkid daw iti pasensya. Saanan ang maulit day jay? Makabulan ng tinapalabas. Hindi matlatag trabaho ni iCard lakay. Kala, may payabaw. Di mong damagan na taking kwada. Tabangan magipulong man ang kinimisay. Kat gurain na tang tumanin tiyanak ta. Ay, makapasakit mo tar aramidan ti anak ta. Mas isakit na jay nobyo na ng data dadakkel na. Ay, itangarong kay. Kaya nga mala. Sapay ko magaroon. Tagpaiso na singpag tayo dyan lalaki. Sapay ko ma. Tawan to ti pagbabawyan na iti-udi na. Tagaan mo dyan asawa ni Messi, tata? Saan na nga asawa na dyan? Tasada nagkasargan daw. Hindi min to ida pagkasaran nga uray anyat mapaspasama. Agdindin na damot ng tata. Uray idaw dawat ko nga ron, asapay lang ko matagsinatan. Anya? Apay, madito ugali di manugang yaw, tata? He, diyak mo. Yung madlaw nga ginsising lang na dyan lalaki baraw. Agawit ako man iti palay mi Messi. Di mat imbagak nga inton umay alawas pa iti panaglangan ko iti trabaho. Iso nga min ti imbaga ti boss ko. Diyak pa'y mabalin ti aglangan ita. Tanakalib pa iti maysa akadwami iti grocery. Uray da kami latang arudan ka ni baby ti agawit. Anya? Napatagan ti anak mo kanya. Kasla maikawak mo tano tsak makita. Iso nga ikuyog ko nga agawit iti lugar mi. Di ka madanagan, tadyak baybayan ti anak ta. Ala, di nakatasapulan no, Rabi? Saan? Tadak man. Malaksid mo ang anak. Siguradong agsangit. Ngam, adaak mo takadwana. Sige nga, Rod. Basta agan-anad kayo ijay, Kan agan-anad kayo iti biyahe, Win. Ala, isagana kung dagiti yawid mi akawas ti anak ta. Apay
Kaya nakarubot na ikan kanya po ko tabangay. Papananda. Awagan taman di anak ta. Tanak ko na ni iCard nga agawid da di lugar da. Katimpakada na kanukan ni Macy di apo ko ta akadwa na nga agawid. Anya? Ala, awagam nga rin ni Messi, bakit? Hello, Nanang. Apay ngayon mawag kayo, kat ni madamati trabaho. Pudno aya, pinalubusan ni iCard ang mangyawid iti anak mo. Anya kayo matan aya. Awan na talaga ti panagtalag kayo itinobyo kanya. Wan, imbagak nga ikuyog na ti anak ko nga agawid di dya lugar da, tapno da kadwana. Ay, kasta aya. Sige nga, Rod. Bye. Ay, grabe matagiti dadakkel ko. Kaano nga tanga minamaklon da ni iCard ang manugang da? Awan na talaga ti panagtalag da itinobyo. Di dala amo no kasano ti kinasingpat ni iCard. Napankan aya ijay lugar tinubyam, anak ko. Napanak man kan saan, dakkel lata ti panagtalag ko ka ni iCard, tanasingpat day jay. Patsak adi na baybayan ti anak ko ijay. Ay, makapadalag kaming. Uray ko man kadwada ka nagawin. No kastamat lang awan panagtalag yung itinobyo, pumanaw kami lang dito'y balay. Ha? Nisan nakasta, ha? Siyempre, nabit kayo pa'y anagam amoy di day dyan lalaki. Normal lang, nagdamag kami anak ka. Taintalik mo kinkwana di anak mo. Basta agtalaw kami dito'y balay. Sumapol kami langan iti sa bali apag naidan mi, tatang. Ay, talaga jak makontak ni iCard. Apay nga tan, jak maawagan. Kumusta da nga tan iti anak ko? Macy, naawagam ka din ni iCard. Jak makontak nanang. Nga maawan na siguro ti signal iti lugar da. Apay nusurutam lang ni jay lugar da anak ko. Ha? Kwa, jak mo ti pang surutak kada kwada. Tadyak mo ti lugar ni iCard nanang. Anya, kunak man no amom. Anya nga address ayata sa pulan tayo. Jak nga rut amo nanang. Nalipatak dyan bagana idin. Anya, ay nalala, awagan manan barang makontak mo. Tatang, madanagan akon. Jak makontak ka talaga ni iCard. Naitan ti bagbagamikin kami si. Natangkin ko mga minti ulaw. Hintay ko man nagpatulong iti otoridad tatang. Sabali ti agparparik na kanyak. Madanagan ako ni ti anak ko tatang. Ti anak ko. Diyos ko. Tarabayam ko ba ti anak ko? Di mo ko mabaybayan na po. Ala. Agkalma ka lang, Luis. Di ko nagdandanag. Ang mga nun niya ti mapasamakin ka. Sana bale. Tama na i-report tayo iti barangay kan pulis ti amin. Makitinulong ta kano nga agsapol iti apo kumi. Baro ano, meron ti umawawag. Hello? Hello? Sino ka din ni Macy? Dahil na nakiti mapupukaw, Gopi. Wan sir. Sino da ka di? Nakita nga may cellphone number mo iti na-post iti social media. Isungay nawagan ka. Natiliwan tinangila ko iti anak mo, kaya't ada kami di ubing. Anya? Sa dino di ayan nyo. Ti anak ko, kumusta na? Tinasaya at nagsasarak tayo, wala sang ka. Anak ko, agyaman nagtanakita takan. Nakita ti post iti social media. Sakbay ngay masidag na dyan lalaki kada kami nga asawa. Iso, anabigbig ko. Ilaglako na ti anak mo kada kami. Kaya kampay di. Interesado kami iti ubing. Ang kinuntak ko dagiti pulis. Iso anak ang mag-adagos ti lalaki. Agyaman kami unay, sir. Yaman kami una ititulong nyo, sir. Ay nanay, baglakit din. Tada kayo ti nasingkanday dyan lalaki, sir. Inturong siguro ti apo kada kami ti ubing. Tapno saan na may sagmak.
Isumagyaman tayo iti Dios, tawan tinapasamak iti ubin. Agyaman tasim marungkar ka diti pagbanudan, Messi. Kailiw ka nga minan unay. Anay ko. Imayak, saan atap no makiiniliwakan ka, traidor? Anya? Inayat ka iti husto. Iso nagtalaga kunay kan ka. Ngam, apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Apay ang ginandat mo nga ilako ti anak ko. Pakawanan na ko, ma. Nakulapan lang di panunod ko, iti. Isanudyo ko man ti darom yung kanyak. Saan ang mabalik? Ikarom ti bunga ti inaramid mo ay kind. Gapoy ti dayta nga inaramid mo. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Ala, mangantayon. Nay, anak ka. Nagadayaw tinakaiturungan ti masang mo. Pampanunutak namin tinapasamak tatang. Aging gayta. Kasladyak pa'y lapat dyan ang maaramid ni Aikard ti kasjay. Nagtalagak iti hustukan ko ana. Apay ana aramid na ti kasjay. Adal kin ka tinapasama anak ko. Di ka basta talaga kita saan mo unay nga amwata. Nagpaituray ka ngamin itinakaro a panagayat mo kinkwana. Wen nga rod tatang. Aminado ak iti dayta. Nagbalinak abulsak gapukan ayat. Kat pakawanan ko ma, tatang, nana. Insaksakit ko day jay ataw. Diyak dimngag iti pambagbagayo kanyak. Gusto kayo ganam. Ala, huston. Ikagumaam ti mga barwanan, anak ko. Lipatan mo din na palabas. Basta inton maminsan, amumton ti aramidem. Di ka basta agtalag, iti saan mo unay nga mo a tao. Wala nang nagdagipagkun akanayon dag iti pambagbagayo kanyak. Ala, ti pagyamanan tayo. Saan nga intulok ti Diyos ang nagbaligi day jay nga Aikard iti nangisit a plano na. Naimbag nga oras mo, Messi. Mabalintag pa siya. Ha? Si kamat gayam galdon. Nabaya ka di ka imimay dito'y balay Ala, sumr ka. Agyaman ang Messi. Inuray ko ngamin, makailiw-liwag ka. Kasabay ko, ma, nakalipat kan itinapasama kiti kalabas. Wen, linipat kon day jay gardo. Nakailiw-liwag kan. Wen, Nakasta, mabaling ka din nga ituloy ko manin tagaram kan ka. ha? Nakababayin gardo. Ngamin, pinagpabainan ka iti kalabas. Awan kanyak na jayan, Messi. Saan ko sinakit dagi jayan bagbagam? Taruming baulat ta ngaming tinalaos a panagayat ko kan ka. Gardo, I love you, Messi. sigurado ka kaya't naklat na. Nga orekas jay tinapalabas ko. Uwan, Messi. Ora asino ka pa. Ayatin kan tulat ta. Basta, awan sabit ha. Gardo, Naklonan na. Ikasar ka takos. Kas pamanagnag ko iti kinapudnukan ka. Kat nakasaganak matatumakder nga ama anak mo. Ibilang ko apudno nga anak ko. nasingpat ka abaro gardo. Kan nagagat ka. Kan nagasatak. Tasyak tinakariknam iti ayat. Ngamin, noar arigan. Ano ti babalasang dita. Amabalin mo nga arman. No apay asyak pay laang tinapilim. Sika nga na talaga tayo ayatak, Messi. Sige. Tangay napanagnagakmatan ti kinapudnom kanyak. Babaan iti anos mo nagururay kanyak. Aaklunan ka, gardo. Ay ayatan ka mat. Oh, agyamanak, Messi. Agkasarta nga, Ruder.
Yang titaw. Madia talaga tirignak. Kasano nga tandag iti mula ka nateng. Kentay mula ka pagay. Jak pa'y naabunuan. No adda tayo dita. Siya kun ti mapan gumatang iti abono tatang. Ta isuro yu ti aramidak. Ta siya kun ti mapan ijay talon. Saan bantayam lang ang dagiti adim diti balay. Napanan man ngaminan ayan ni Nana Caridad tatang. Namublatan na. Napan man nga ta nakisugalan. Anyamot tan. Di yung ngamin pinili ang naimbag ti inasawa yun. Paspasin siya amlata ka din ti may kadwa nga inayaw. Amumatan ti ugali na. Agungat adagos no tubngar kityar aramidin na. Kadyak kayat nga agapa kami. Rumbang ko mga agsingsingpat. Kas pagyaman na kada kayo. Takinayat yulat ta nga uray 5 dagiti anak na. Kat inkab balay yu pa'y. Ala, mayamon. Uray tagpada kami matabalaw. Anda matanak kaon. Naimbag kada kami tadadakkel kamin. Ngam dagiti anak ni Nana Caridad ngay. Ubing dapay laang. Kasano adi kay marigatan nga agkayod. Kat nagadumot dagiti pakaninyo. Iso nga ita, agsakit kayon. Agimbagak tumitlaeng. Banog ko la siguro na ito. Ha? Ni Ferlin agayem ko ti umawawag. Mabiit la ang tasong batak, tatang. Di matagsapsapul kay ti pagtrabahoam, Romela? Well, Ferlin, apay, adda ka di pangisarakam kanya? Adda ngamin amam mo ti asawak nga aglaklako iti pasalubong ditoy. Kat agsapsapul da iti kadwada. Kat patya ka magustuhan, ta medyo dakkel ti sweldo. Oh, sige man. Kayat ko, Ferlin. Ibagam ta siya kung ti i-recommenda ti asawam. O sige, kasaritak to nila kay ko. Tano arigladon ti amin, awagan kan tumanan. O sige, bye! Aganad kay ti lugar apapanam anak ka. Di mo baybayan ti bagimijay. Wan tatang, uray da kayo. Diyo ko mga minabuswan ti bagiyo nga agtrabaho. Tapno di kay tuman agsakitan. Wen, danag mo na ya. Kasla nagpamparak lang. Takas makita mat. Naimbaga anak manain. Apaman nga agsweldo patuludan kayon to adagos, tatang. Isopay mat amainayon iti igatang yu iti masapsapul yu ditoy. Sige, taagim pa ki akon, tatang. Tamasapa ak nga agluas inton bigat. Anya trabaho jay anak mo ijay syudad, kabagis. Silsliday kabagis. Oo, nga ta. Saan nga ta mapan agpabayad ijay? Ay nagalas mo tayo, ti panagkit-kita mi ti anak ka. Sana kas jay anak ko kabagis. Ay na, amom lang, aya. Kita man, dagiti daddo maababalasang dito'y lugar tayo. Idi na panday jay syudad, kasta ti trabaho da ijay. Sa bali ti anak ka kunak. Nasingpet ni Romila. Di na marami, tikas iti bagbagam. Ay na, bagbagam di anak mo. Di kagbalin akun sintidor, kabagays. Kastoy ti aramidem Romila. Mutoy ti imam. Tapno may suro ka na yung bag. Dagito'y babasit nga item. Dito iti pangikabilam. Dagito'y mundadakhal. Dito'y abanda. Nawatam. Uwan, sir. Abi nga tama sapol nga igkaman na ti imak. Kabayatan ti panangisuro na iti aramidak dito'y syakda. Dito'y paigayab. Umay ka. Ta isurok no sa dino, ti ayan dagiting inginahin alakot tayo. Umay ka. Di nan ibatan ti panangputput na iti imak. Margo! Siya kung timakamo ka ni Romela. Ala, umunakan nga gawid, tada kaming timakam mo diti pwesto. Sige nga ron. Ituloy mo timang isurokin ko, ana. Naisuro ko ang tinatong. Sige, tagawid ako na. Inakagluto ni ti pangrabyan tayo.
Romela, anyat kayat mo? Agistayin ka, wano agabang kay ti pagnadam. Lumabalin lakit diti istiin. Uray kas talaangan, madam. Tawan mat amok apagabangak. Kan sayang ti pagabang ko. Sige nga, Rod. No agistayin ka kada kami, libre amin na ni Jebalay. Sabon, shampoo, toothpaste, kanda dumapay. Uray kat dudwa kami matlay ti asawa kag nana di Jebalay. Basta tumulong ka mata kadagiti trabaho ijay. Kas kumay ti panagluto, panagdalos, kan panaglaba. Mayat ka? Uwan, ma'am. Kayat ko. Nagdigusan, Marco. Nakadigus ako. Aon, mapit lang. Nagsapad agayam nga agririing dagiti amo. Alas 4 pa'y lati parbangon. Ngam nakariingdan. Nakadigusan ti babae nga amo. Naimbaglakit din. Ta sinapak mo tinagriing. Nakaluto akon. Ano sa kon ti kastoy? Barang nasingpet akanayon dagiti amo. Makaurnungak no kaskasano. Narigat ti sumapol iti panggadan itan. Iso ang nagasatak, tada pagsapula. Romela, umay ka ta agdigos kan. Umunakan nga agdigos at titwalya. Kwa, uray maudi akon, sir. Ang ano kayat mo ba? Agidantan nga agdigos. Saan ka di? Joke lang. Naglukon day tanga amo. Sabali di pa nagkita na kanya. Romela! Apay akas tauna pa nang kita mi ti asawa ka nagturong ijaban nyo. Ha? Kwa, naira na laang akinitak. Nasiputak dagiti matam. Guwapo ti asawa. Ag-crush ka ni Marco niya. Ala, saan, ma'am? Pulos mo apay ko mga agcrush akin ni sir. Kat adda ka nga asawa na, ma'am. Awan kinapudno ti ibagbagayo, ma'am. Balagan ka, Romela. Di ka garamid iti Jack magustuhan. Iso ano da pa naggusto iti asawa. Di mon patuluyan dayta. Oh, awatam dayto Romela. Ha? Apay da ito yung kwarta, sir. Kwarta ma, bayad ko kan kadayta. Anyat bayadan nyo kanyak, sir. Kat awan matiin lakok kada kayo. Mamwam to into madamdama. Ija ito balayan ti pangipagak. Imawag ti asawak. Marabyan nga agawin. Iso asapain tati agsara na madamdamawan. Agatling utak. Iso nga agsyahurak man kita. Romela, mo. At to'y pahit isang 1,000 pesos. Alamon, Apay mananday ta kwarta, sir. bayad ko nga rod kan ka. Bali 2,000 amin ti bayad ko kan ka. Umay ka manaw. Manyakis ka, sir! At to'y pahit isang 1,000 pesos. Apay, di mo kayat. Pasi ka sagsasang 1,000 pesos dagiti itid ko kan ka. Alahan, umanugot kan. Irok mamon ti bagim kanyak. Tano agriyaw ka, pokawak ti puot mo. Awan ti maramidam. Di ka mo't lapalubusan arumwar di ti balay. Diyos ko, tulungan na ko, ma. Sir, sige. Umanugot ak iti kayat mo. Madamdaman ton. Mabalin. Agsyawarak biit, sir. Tani, agatling atak. Inakbiit alaan ti pagsukatak iti silet ko. Sige. Darasam nga rod. Darasam. Naimbaglakit din ta nababalaan to'y tawa ti silet ko. Dito yan ti pag nakarumar. Ela, darasam ba? Ayan mo nga. Lukatang to'y sila mo. Aginaya da karumar dito tawa ti silet ko. Pumanaw akong dito. Hello, friend. Apay ngay mawag ka. Rabin. Ada akita dito yung plaza, Ferlie. Pangaasim, si kalaangan ti amok nga asit ga. Naglibas iti balay dagiti amok. Tamanyakis ni Sir Marco.
Ha? Sige, ibagam no sa di na abandatayan mo. Sukunan ka. Agyaman na, Ferlin. Sige, tagda magakadagiti tao dito eh. Noan niya apaset to'y ayan ko. Okay, bye. Ferlin, apay ang nagkutong kamatan. Saan kamot asigod akas na ah? Kan, apay ang nagadot. Di mo pigsaan ti sa amangan numanggag na ka ti asawak. Ha? Baknang ti pamilya ti asawak. Balay dati pagnanaagdan mi. Ngam dudwa kami nga agnanaag dito eh. Tagpada nga day jambro dagiti katugangak. Nagkasat kamatan, friend. Bak nang gayam kinakiasawaam dito eh. One friend. Ngam... Ay, Ngaman niya. ano sakla ang ti makidandan na iti asawak. Tanumabalin. Jakon kaya tasublihan ti kinarigat ti panagbiag tayo iti probinsya. Anya. Amay. Anya nga minti ugali ti asawam. Ferlin. Papanam, Romela. Inak manen agsapol iti pagtrabahwak, Sir Dante. Barang makasapol akon. Uray babaunan dita. Basta nasingpot nagbalin nga amo. Apay nga umadayo ka pa lang amin. Dito kan balay ngagtrabaho. Kaya may isa, di nakawagan iti sir. Tasan ka na sabsabali kada kami iti asawa. Kasla agkabsat kayong kani Ferlin. Ha? No pagserbihan na ka, at asweldom kanya. Atoy, ikang ka iti pauna bayad. Ikaabil ko iti bulsa mo. Sangaribo a pesos din pabulsan iti pantalon ko. Saan nga uso ita tinarigat at trabaho? Nanamay ti kastoy at trabaho. Anya at trabaho nga Sir Dante. Simple lang. Iso abinawon ko ni Ferlin na makitsinda. Tapno na wayata. Kastoy. Agpada kayong gayam iti sigod nga amok. Manyakis ka matlang. Di na idurong-durong si kababae, ha? Sir, maasik ako makanya. Nagpintas ka. Makapamauyong ti kinapintas mo, Romela. Kasyan na ko nga, sir. Di nakpagaramidan iti dakas. Kanya karanamidam! Tulungan na, Ferlin. Kaya't nakagundawayan ti asawam. Dantian na kakadi. Apay patitigayam. Pumanaw ka dito, Ferlin. Di ka makibiyang dito. Taamangan mo si kati pagpapasak akabilan. Umadayo ka! Wan! Saan, Ferlin? Pangasim. Di na panawan. Tulungan na ko, ma. Kasyan na. Kukuha ka, Romela. Di ka danag. Adamat tangdan mo. Manuti kaya mo? Diyak kaya. Uray manupay agatad dayta. Diyak to pulos o manugot. Oh my God. Nagpanglupo. Nabaray ka! Narasan! Wan, Ferlin! Ibukod ko! Di ka nagsubli ije balayo, friend. Saan ang friend? Ngamin, amukon ta aramidan ta asawa kanyak nagsubliak pa ijay. Sigurado aparigatan nakmanan iti kabil. Manjakon, nabanugakon. Nauma ako nakabkabilan ti asawak. Diyak laing pag-arop akas ta kagrabe ti mapaspasaram iti asawam. Isugayam ti akin aramid kadagit hapiglat mo. Uwan, friend. Inaldaw kabilan nak. Naadik nga minan ti asawa kiti may parit nga agas. Isumit lagayam Kat, papanam nga rudan ita, friend. Tano siya, agawid ako ni ije lugar tayo. Ay, agawid ak mata ni jay lugar tayo, friend. Agkuyugtan. Ay, naimpaglakit din ta saan ka na isagmak anak ka. Tinarabay nak ti apo, tatang. Di na impalubos ang maisagmakak. Ay, di kan pumanaw dito'y lugar tayaw. Agsapol ka lang iti pagtrabahuam ditaw. Ano sa mo no niya ti mastre ka matrabaho? Ure basit ti swildom.
Basta awan ti pa kaysak makam. Wan tatang. Aywan. Ayan gayam ti asawa yo. Apay nga awan dagiti anak na dito'y balay. Awa na pimanaw dan. Adan sa bali nga asawa na anak ko. Anya? Nagsapol iti adayaw nga upingam siya. Day tangamin ka, takun di asawa ka iti adayo nga ubingam si ka. Anya ngay, diin sukat dakan ka bagays. Ay, kabagis. Ay na, kakaasi kayo mat nga agama. Nuapay mat adi kay lumunglungaw. Na isaltak kayo mat laktan iti kinarigat ti panagbiag. Anya nga itinaganap ni Romela ang nagtrabaho jay syudad. Saan mat anak kaurnaw? Nakatumpong gamin iti saan anasaya at nga amo, kabagis. Ay, ay, una yan nagasgasat na. Agmalmalas kayon sabot nga agpaiso. Ay na, kaasi kayo mat. Ala, ano sa inyo, ti kasta kasasaan ti panagbiagyaw. Nakurang kan sa ngamin iti diskarte kabagis. Kitaan nakman, agpadatama ita marigriga tiday. Ngamin surok ngamin dagiti anak ko adumiskarte iti biag. Iso atol-tulungan dakitan. Pinadakkel da ti balay me. Inggatangan da kiti lugan ka. Kan inikan da kiti negosyo kiti ilit. Agpautang ka manggaro iti pagpuunan mi, kabagis. Nag-business kami kuma. Ay, awan may pahutang ko. Tanakabang ko amin ang kwarta. Romela, agabrod ta. Addamang tulong ka data. Ha? Ay, sige friend, kayat ko. Mabit lang ha. Alaak ti papilan ng isuratan da ka dagiti requirements. Tarugyan tan ti mangilakad iti papeles ta. Fly now, pay later di applyan ta. Tapno awan unay ti gastusan ta. Anya, umutang kayo. Apay akong di abroad tanak mo, no awan mat gayam gastusan na nga abroad. Kun may sa, kunayo mat a fly now, pay later ti applyan na. Ang gastos kayo pa yaya. Adamo lang ta paggastusan na, kabagis. Ay na, saan amapidpidot ti kwarta? Pagregrigatan ti kwarta. Iso adiyo laklakaan ti umutang. Ang mugtumot la adiyo mabayadan ti utangan niyo. Bayadan minto, kabagis. Ladingita ngam awan maipautang ko. Adda pangaramatak iti kwarta. Ala, agawid tayong tatang. Diyos ko, amom dagiti kasapulan mi. Amom mi adi na kami baybayan. Iso nga agtalag kami kan kaapon. Kayat ko atulungan ti amak, Diyos ko. Kayat ko amananam na kumamat tinanam ay apanagbihan. Kas namat dagiti kakapsat ko. Iso ano pagayatam ti panagabrod ko. Ipaay mo dagiti kasapulak, apo. Tasyak timang tulong kadatatang kandagiti kakapsat ko. Dakal unay ti pamayanyo iti balayaw kabagays. Oray basig basta malpas. Kundi pa dakal kayo. Ngam sigurado matla amabitin ti kwartayo. Ay na. Ni man Romela, kabagis. Kunak nga oray basit laang. Inutan na kanumat agastusan. Ay na, agraraman kayo mat nga agpadakal iti balay. Kitain nyo dakal nga agpay sa tabalayaw. Ngam amangan no awan kanin yon. Makanyo nga ron tabalayaw no awan isaang yon. Dakdakal mat tabalayon ngam di balay me. Nakaraman kayo lapasit. Ngumato matipurwayon. Ayan, ikabagis ko. Awan pulos pa nagbaliw na. Kas talat tati ugali na manipon pa iiday.
ka ba, bilis? Tulungan mo. Ay. Mati ka rin. Ay, sus. Ala, ay, sus. Naglosdo yan, tikapsat ka. Hello, auntie. Kumusta kayon? Kastoy aabalasan ko. Nakaita aklatan. Diyak makakunailan. Ay, simang pat kagayaman manipod abroad. Wananti, kasangsangput ko lang idi kalman. Napintasan ti biyak mo. Damag ko ang nakagatang kakano iti dagam iti kabangibang abarangay. Wananti, pag bisnesan ni tatang, pinatakdaran mi iti business. Naimbag ka pa'y palasang ko. Nadungo ka kin ni tatang mo. Ngamdag iti anak ko. Pinanawan na kun. Napatpatag ti trabaho da ngam siyak. Dedaksar sa rungkaran. Tila ang tangtangdanan da akatulong ti kadkadwak ditoy. Kan pasaray sa rungkaran na ni tatang mo. Kaasi kayo mat nga rod ano kasta, auntie. Wan nga rod balasang ko. Pakawanan na kuma. Naguyong idikan ka. Numapampanunot ko dagiti ngay nararamit ko. Makunkonsensya kanakan. Pakawanan na kuma. Ala, lipatan yung dayjay, auntie. Awan kanyak dayjayan. Linipat kon. Imala ka talaga iti amam. Nalaka kayo ang mga kawan. Uray iti amam. Uray inuy-uyaw ko iti. Tinultulungan na klata. Pasaray mangtad iti kanak no datuma. Rumbang laatulungan na kayo, auntie. Takabsat na kayo nga rod. Mala, agkararag kayo. Tabarang agimbag kayo, pay. Huwan balasang ko. Kat agyamanak manan. Biyag. Titaw. Nanang, agpaiso ay asin mang putan ni Uncle Berto. Wine, idi kalman ka now. Agbakasyon laang wano agsublimot la ijambro. Agbakasyon laang. Agsublimo lang ka no, into no mayabulan. Ay, tulungan dak mga ron, nanang. Tas umura ka kas waitress iji restaurant na. Aliya, agrubot ka, tamapanta iji balay da ang kalmaw, anak ko. Kumusta ka ngay, mana? Kanakan? Agmano ak, Uncle. God bless you, kanakan. Kahit kumusta kayon? Hey, kastoy lata kasinsen. Pasaray ag sakitak. Iso ka na, yun ti pa nagpa-doktor ko. Ay, oray siya nga rod. Adumatan ti marikrik na kitibagi. Ngam gagangin na siguro no mapanin ti edad. Adon ti tumpuar nga anayan ti bagi. Huwag nga rod Ay, wan. Mabalay nga isarek mo to'y ka na kami ti restaurant mo. Nadapay bakanti Tanay, nagsardeng batan nga giskwela. Apay nga adi mo ituloy ag eskwela. Sayang kanakan. Kurang mati budget, Uncle. Ado, mati mabalin nga apply nga scholarship kanakan. No kaya't mo tagbalin nga scholar, mabalin. Eh, saan na, Uncle? Nababa nga min dagiti grado. Ang mga nadyak tumot lang makapasa. Anya? Kaya't mo tagtrabaho iti restaurant. Wan ano, adapay bakante, Uncle. Para inaw ti sapsapulag. Tayo suti kurang. Kaya't mo tagbalin na dishwasher? Ay, dishwasher, Uncle? Wen, isumat lang amin ti bakante. Kompletong dagiti waitress. Dishwasher ti kasapulak. Oh, anya. Mayat ka, Mira. Kutwanan Anya pa'y ngay, isumutlat bakante. Libre amin akanan manipulag sa paging kay ti malem. Pati merinda, libre. Iso ang makaurnong kay ti sweldom. No, naimped ka kanakan. Ket, kaano ka nga nga grug Urain ton bigatan na, Uncle.
Ngam, nadantagi katawi tres, Uncle. Mabalin ka di asyak ti sumublat? Ha? Ay, kitaan to no kasano, kaanakan. Apay adi ka pahimot nakarubwat kataldawan. Kunak man no sumrag ka ija restaurant ni uncle mo ita. Kasla masaduta ka sumrag nanang. Dishwasher mo. Nikat anyangay nga rod. Kat iso nga rod ti bakante. Anong sampay laeng Anyat ammom no agibangon tumanan iti sabali a branch ni uncle mo. Di isonton ti pag-applyam ka sweet dress. Dishwasher? Ha? Sapay ka gurgurak ta gininaw. Kat ano sa mun kaysa awan. Hala nga rin tagdigos ako nanang. Mala, agawa ang takababain ka ni uncle mo. Damo pa'y langal daw mo iti trabaho nga mala daw ka. Anyat ko na unan ngay. Uray at uncle ko mat. Awan mat sabsabali nanang takasinsin nyo mat. Uray man. Aramidom lata ti trabaho anak ko. Agagat ka ijay. Di ka agsadot-sadot. Di mo ipakat ti ugalim dito'y balay, Mira. Adda ka barbaro akadwayo, ni Mira. Adda kadwa ti dishwasher tayo. Welcome, Mira. Thank you. Ipasig mo ti bagim kadagiti kakadwa Mira, wag? Ta amin da ditoy, nasisingpet da. Well, uncle. Di na matla ibagan aka-anakan na. Tapno ngumato kumamat ti kita dagiti at trabahador kanya. Okay nga ron. Rogyan yun nagiti trabaho yun. Tamadamdama lang. Adumanan, tiagsangpat a customer. Unay mat ni Uncle Berton. Inyam amo na kung agpaiso ka dagiti empleyado na di restaurant na. Ngam di naman timbaga aka-anakan na. Ha? Apay, masapulaya kay baga na ti kasta? Katwan Tapno uray kaskasano ngumatumot basit ti panagkita da kanya. Nga uray dishwasher aklangi jay. Tapno didak kumamot tagtagibasitan Sigurado nga min kat anang ato ti purwa dagi jay. Tay mununa da ija at trabahador ngam siya. Ay na, saan man natila at atapo manak ko? Di mo pagpanunutan iti saan anasayat dagiti kakadwam. Sika ti makibagay, ta sikakat nga ro ti kabarbaro ijay. Ay kat kapilitan na kastan Tano yung baga kuman ni Uncle Berto aka-anak-anak, di isuda ko mati makibagay kanya. Ikataman ti kasta nga ugalim anak ko. Saan anasaya at tinangato ti purwana? Agpakumbaba ka, takasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Di ka ko magtangsit-tangsit anak ko. Naladaw ka ita, Mira. Anda ka din ni Uncle ko, Luis. Sinong uncle mo? Ni Uncle ko, Berto Jay boss tayo dito yung restaurant. No kasta, uncle mo ni Sir Berto? Uwan, Luis. Kasinsin ni nanang ko. Anda ka din ni Uncle ko, kunak. Awan aldaw to, no adaday jay. Kat, adante ka dua ka dishwasher? Awan pa'y. Tadi pa ka no remor iti hospital ti asawa na. Unay matan. Di may sakmanan nga ginawan. Nagaduntuman ti may nawanan. Kataganos ka, Mira. Takas na nga ron mo't at talaga ti trabaho. Ano saan ti trabaho? Tapno agsweldo tayo? Ay, unay mat ngamin ni Uncle Kun. Dishwasher mga min din nangisar kan na kanyak ditoy. Napanan ni Mira, Juna. Nagabsuon mo't tanti inawan na di kusina. Ay, diyak mo Adamat lang itay di kusina mangmangan. Pudno ay aka-anakan ni Sir Berto ni Mira. Isumat ibagbaga na, Luis. Kaslay palpalastog na pa'y nga ibaga aka-anakan ni Sir. Nadlaw ko mati kinalastog na ngagsasaw. Pasaray ngumato dagiti kiday na nagsasaw. Uwan, nadlaw ko matdayta. Madlaw nga da supsuplada na. Anyat amuta. Ang mga nukas dyan na laang mat. Ang kinapudno na kat nasingpat gayam. Ay, una niya. Pinagatapan tan iti dakas di kadwata. Masaw laang matkit di Luis. Ala, nakaturog matgayam ni Mira dito'y ayan ti paglutuan. Uy, Mira! Mira! Agreeing ka! Indumog mo dito'y lamisaan. Mira, agreeing ka! Naurnungan ang dagiti iinawam. Inka aginawan. Di ka man kundi lang nga mangibaon-baon kanyak si ka, Jonah.
Laglagi pa makaanak-anak ti boss mo ditoy. Iso adi inak baon-baonan. Ha? Nasakit nga rin ti ulo iso nga yung turog ko. Ay, kasta aya. Sorry nga rod. No kaya mo disikan ti mga ramin iti trabaho. Ipulong kan tupay kini uncle ko. Na, ay naku mga iti pulong na kanyak. Baybayan mo, Jun. Di mo tutupan. Tawurid na kami apara luto kat inapa na itay. Makasali ngamin di talamisa, tayong dumog na dita. Nagbayag pa, titurog na. Ay, anyan. Diyak lang pagaro pakas dyan ti ugali day dyan babae. Ay, imbag lakit din ta atidog ti pasensya. No saan tinutupak ko ma? Kat amang ano niya pa'y tinaaramid ko kankwana. Baybayan latan. Ang mga ano ipulong ko ni sir. Ang mga ano baliktadan na kapay. No kasta, agsubli kayo man na ni abroad, uncle? Well, Mira, isa na kayong timakamo dito restaurant, wen? Panahon kayo. Agbakasyon ako man eh. Wen, uncle, di kay madanagan. Bantayak dagiti trabahador mo. Tapno sanda nga agay-ayam ng trabaho. Ha? At ang aming gingkinan ti dadtumakot. Iso adagdagdagak idanukwa, uncle. Iso di kay madanagan. Tabantayak dagiti trabahador mo. Naladaw ka man na nasimrak, Nana Maria. Agkaralangan ka lang arudin, maladaw ka pa'y lasumrak. Kasano kat, pinagtumar ko pa'y ngamin iti agas di asawak balasang ko. Parigatan nak mga ginaw. Kakaasyak nawan ka. Sisyak nga ginaw ditoy. Ay, pasensya ka, ang balasang ko. Sana bale, tagim imbagan di asawak. Kan addan tay apo ko kamang bantay kan kwa na iti balay. Iso asa anak siguro nga aglangan. Rumbang langan. Tawan dishwasher no aglangan ka. Tasaanan na para inaw ti trabaho ti restaurant. Impromote ng uncle ko abusyo. Pinagbalin na ko na waitress. Ay, kastaya. Sino nga yan ti kadwak nga dishwasher, Mira? Katawan na. Iso nga anusam, Nana Maria. Waitress mo ta ni Mira dito yung restaurant, John, ha? Wan nga rod. Imbaga ka nun ni uncle na. Di na magkuy ti cashier nga awan ka nung matam muna. Kunak man o kumpleto kayo ng waitress. Wan nga rod. Ngam ni Mira matan ti makaad-ada nga agsaserve iti makan. Kan pasaray apaan na pa'y nagiti customer. Ay, sus, apay ngay. Imbis na nasisingpit kayo amin, a waitress. Ay, wan nga rod. Nalaukan kaming itinatangsit a waitress. Iso ang madanagan ha. Ang mga numaksayan ti customer kayo. Taong ungtan mat ni Mira dagiti daduma a customer. Tarimanan yung mati mga anak. Nakawag-wag pinag-isana pa Kas naman ita, yun. ungtan naman ang ti customer. Tingka anawain. Badit ti kasi nga raramidin niya. Sikan ah, into na paon na. Narigat a pakibagayan dahi ta babae ti sabali ti ugali na. Luis, pimanaw ti cashier tayo. Agsangsangit a rimuar. Apay ka na. Inapa ni Mira. Inanawa na ngamin. Gapo iti panangap-apa na iti customer. Ngam pinagsasawan na ti kahera. Intudo-tudo na ariniawan. Tangay sana simrak ti kahera tayo. Siya kung tag-kahera. Ne, amo ka din ni Sir Berto dati mapaspasamak, Mira. Ni, apay awan pa nagtalag mo kanyak, Luis? Siyempre, amo na ha. Idandanon ko amin kan kuha na mapaspasamak dito restaurant na. Siyak nga ruti tinalog namang bantay kada kayo. Kaslawan pa nagtalag mo kanyak ka. Awan bilib mo kanyak, Luis? Agdamdamag aklaan. Ket saanin nga agsubli ti kahera tayo? Ay, diya ka mo. Ngam na puskul ti panagrup-rupan na no, agsublipay laang. Kalpasan ngay napapa na kadapay larupan nang ipakita na kanya. Puskul rupa no kasta. Apay no awagan ta ni Sir Berto, John. Ibagata ti mapaspasamak dito eh. Ni Ma'am Carla nga anak na ti awagan ta. Ta iso ti ada dito'y Pilipinas. Kan isumot a talaga ti boss tayo no awan ni Sir Berto. Sana ya. Ayaw mo na niya. Nabayag nga minin asaan nga ima ni Ma'am Carla. Ay, nagatidog ti pila dagiti agbahin-bahan ti restaurant. Takas ano, saan nga amo ni Mira nga usaran ti computer? Iso amano-mano ti pampamayanan iji kahera. Ay, awan nga rod ah. Ay, di mat nga min simrag ti kahera tayo. Nanang, kitaan nyo man numaya to cellphone ko. Ne, anya day ta a cellphone.
Agkupin mo. Winana, nangina da ito a cellphone. Nangalaam ngay iti inggatang mo. Ay, kutsweldo ka. Kantap na muyong. Siya kunti kahera iti restaurant ni Uncle. Anya? Apay, among ti agkahera aya. Naglaka. Adto ti sandal yun, nanang. Inggatangan kayo. Tapang ramanan nyo matitisweldo. Ha? Ni Uncle Berto mati umawag. Nanang, da kayo man ti makisarita kan kwa na. Ibagayo nakaturo ka. Ay, sikan ati makisarita. Tamagan mo adda napatag nga ibagana. May papan iti trabaho. Ay, manja. Basta kasarita yun, nanang. Alan, sige, kasauyo. Hello, kasinsen. Hello, manang. Apay, ayon ni Mira. Intad namat kanyak ti cellphone, kasinsen. Napana ni Jessilid na. Apay, di na kaya ti makisarita kanya? Mabuting ka di? Ha? Apay ka de, kasinsen. At damati ngay naramid ti anak mo yung restaurant, manang. Imawag ti anak ko itay. Kat imbaga na amin nga inaramid ti anak mo. Anya? Apay, anyat inaramid ti anak ko, kasinsen. Hello, Uncle. Di ako mabasta pat yung latan ti may dandanon kada kayo. Sana po no nagiti impulong da. At ti CCTV ang pamanagnak, Mira. Nadingitay. Ngayon nasaysayat no di kan sumrag iti restaurant ko. Diyak kasapulan ti kasken ka trabahado. Uncle, Nga masapul ang bayadan ti kinupit mo kwarta. Tanakitak iti CCTV ti panagkupit mo. anya? Una yan, ti kasta nga inaramid mo, anak ko. Damdamong pailaang iti trabaho nga kasjayan ti inaramid mo. Anya nga, di inikat na kan ni Uncle mo. Sinubsobraan da mo timpulpulong da. Maamwakla ang tinagipulong sungata. Nagkupit ka pa'y gayam iti kwarta. Anya ngay dayta, kababain ti inaramid mo. Uncle mo pa'y maangarod ya kinupitam. Pangalaak nga iti pagbayad ko, nanang. Apay, manaw ti inalam a kwarta. 50,000 amin, nanang. Iso dyan gatang ko iti cellphone ko, kantaintad ko sandalyo. Anya, agasam nga idayta. Pangalalaam nga iti kasta agatan. Pangaasiyo, da kayo man ti makisarita ka ni Uncle. Ibagayo tayo inutak abayadan. Akaramid ka iti saan anasayaan. Sa kalpasan na, siyak ti ipasubong ang makipagpakasi kanya Uncle Mao. Alan, nanang. Uray ta kasinsin yung mat. Kat, addan nastrikam at trabaho, Mira. Addan Apay, ti kunayo, jak makasapul iti trabaho. Bumaknangak tulaang. Mangibangon ak tumot iti restaurant ko. Takumpitan siya ak ng Calberto. Anya manan ayaday ta nga ibagbagam. Nasakit tinakam ko iti panangikat na kanyak. Isong agpabaknangak man. Kat dumteng to ti tiyempo na bakbaknangak nga dayong ang iso. Anak ko, akseptaram ko mati kang malim. Basol mo matlaan no apay nga inikat na ka. Kanak-anak ngam inikat na? Di oray awan kinabagyan no kasta. Sana nasaya ti kasta pa nagsasaom. Nalastog dakit di Gaputabak nang da isi-isyan da tayo laang. Bumaknangak to laang. Anya, nalakom amin din pala ako ka cellphone, Mira. Wen Brent, ngam nagtawar da mat. Basit mat kit di ati tawar da. Yag mo nga rodan din naglakwam. Tabi nga ko. Joy promise mo agudwata Brent. Wan, danag mo na aya. Ay, naimbaglaangan ta nasarakak da ito agrupo yung. Nabiit kaya mo talaga ti bumaknang dito eh. Wan pasig ngamin atakaw dagiti laklako tayo. Iso pag namayan na ito trabaho. Wan nga ron. Ay na, sapay ko mata bumaknang akon. Wan, basta lalayin taglakaw. Diyan lugan ang inginaan, idil mo. Tanong sikat ti makalako ijay. Dakay, bibingay mo. O sige, agbiro kak iti pangilakwak, Brent. Nagalaam di tabilbilagam a kwarta anak ko. Nagadaw. Bingay ko iti naglakwak alugan, nanang.
Ahente ak nga may ng tiluglugan. Iso di kay mas daaw. Anya? Adto ti kwartayo. Ni Brent ti umawag. Apay nga tanga umawag dahito eh. Hello? Hello, Mira. Natiliw kami. Adda kami ita dito'y presinto. Kahit labing ita. Yung iniraman ko tinagan mo. Imbagami amin anagan yung kakadwami. Tapno amin tayo kat mapalot. Anya? Apay nga eh. Ay manjak. Jak kaya ti mapalod. Apay, anya mabalod nga ibagbagang Mira. Nanang, tulungan dak. Ilang mang dak. Jak kaya ti mabalod. Nanang, jak kaya ti pagbaludan. Kaya't kunti rumar ditoy. Rosa, Ano sam ti bunga ti aramid mo, Mira? Anya ngay, katkastawat ti pinilim agkasat mo. Sana ka nagkurang anang bagbagakan ka, ngam dinak dinangag. Iso nga ano sam nga apitan ti bunga ti aramid mo. Kaya't kumatla ti bumaknang iso na aramid ko ti kasche, nanang. Napintas ti agarapaap. Ngam tinasaya at kumaawagas. Iso pagnakmam day ta napasamakan ka. Maditirik nak amabalod kan. Ngam awan maaramid ko anak ko. No apay matngamin at imo dinangag dagiti pamagbagakan ka. Pagkawanan dak kuma, no nagbali na kasukir kada kayo, nanang. Kanuawan na saya at ngayon pagpakita kada kayo. Agbababawi ak. Ala, saan pa yan naladaw ti amin? Adapay gundaway mo nga agbabawi ka nagbalbaliw anak ko. Basta agsingsing pat ka kuman. Uwan, nanang. Ikarik. Biyag. Di tao. Berlin, ada kadwa kasing mangpet, ni tatam adjud. Isu ti agbalin ama ikadwa nga amam. Napintas to'y anak mo, Susan. Ay kawan adjud. Imalam tlakan niya Oh, Berlin, agmano kan kun ni tatam adjud. Inak pa agluto, nanang. Na. Berlin, mabit man lang. Ay ako, nagbastos mo day tang anak ko. May bayamon, Susan. Di mong ungtan. Maikawa siguro, tanda akong anobyo. Di na siguro namnamaan na mangisangpot kay ti lalaki di balayaw. Ala. Paspasensya amon ti anak ko, Jud. Umay ta isimpatan dagiti gargaret mo iti silegta. Anyat sang sangitan, Perlin? Awan, nanang. Ibagam te paiso. Anyat sang sangitan, ha? Di ka di maipapan ka ni Jud. Apay? Di mo kaya't ang makiasawa akmanan, ha? Di ka katagyaman. Taada ka tulungak amang biyagkan ka. Ti amok ngamin. Saan kayo na mag-asawa? Takas tatimbagayo hindi kanya. Ay naapo, ubingak pa'y anak ko. Karbangak mo't ati makiasawa manen. Kaya't ko ngamin nga da katulungak amang paadalkan ka. Nanang. Ala, di ka nagsangit. Di ka madanagan tanasingkot ni John. Makatulong kadataday jay. Ken, saan natanto apasakitan? Pasensya ka na, Susan. Tawan pa yung trabaho ka. Isa sikapan natin makamoy ti tarawon tayo, ha? Kan amin na masapsapol iti balay. Awan, di ka di madanagan. Ta sana problema kanyak data. Agtagibalay ka latan, ah. Ay, uwan bakit? Kahit agyaman na ka. Sana ka nagbindot o nagayat kan ka. Ngamin, man nakaawat ka gaya mo talaga. Di ka madanaga. Ta siyak kaglaba, agdalos, ka nagluto. Trabaho ka amin nang iti trabaho dito unang tibalay. Ay, agyaman na, Jud. Ay, supaya may bawas iti trabaho, data. Masyanak ba't kami kan kasusan? Kan merong bangla nga makitinulong akin ka. Uray para balay lang. Tapno matulungan ka nga uray kas kasano. Ay, uuwan.
Agyamanak, Jud. Awan ka dit classmate ha, Ferling? Awan, tata. Sabado ngamin ita. Ay, uwin kaya man niya. Among Ferlin, nagpintas ka man. Napimpintas ka ng ninanang mo. Ha? Tanda ka din nobyong? Awan. Ubingak pa'y unay tapno magkinobyo. Arun to, pwede makikita kita nga da kakinkinibin na mas ubing pa'y ng musika. Isuda Saan kanyak? Taadal pa'y ti pa may sak, tata. Very good kagaya mga Perlin. Mabali na masahim ti bukod ko, balasan ko. Nasakit namin. Nabano ka naglaba ka nagdalos dito balay. Ay nga. Idyak mo tag masahe, tata. Isuro ka, naneng. Ngalala, agtalikod ka. Ta ipalas ko dito bukod mo ti pamayam. Ay, manjak, tata. Ferlin, magsubli ka. Ay, unay kalakit din na ya. Apay akas lakabutang na, katatang na kaon. Umay ka man dito, ibalasan ka. Nanang, jak kaya tikada ni Tata Judy ti balay. Ha? Ni, apay akas na tibagbagang. Siyak ti masurot, ta siyak ti inam. Tapno ammo, manipod adda dito'y balay ni tatang mo adjud. Naksayan, dagiti trabaho. Saan akon nga aglaba, agluto ken agdalos. Ta iso aminan, timang trabaho kadagita. Nanang, Tapno ibagaking ka, Ferlin. Mabambanugak nga gapgapo iti trabaho. Taagmalmalem ang nakatatakderak ijay department store a pagtrabaho. Iso dakala katulungak ni John. kabaulak mo't nga aramiden dagita, nanang. Kan sigud mo't nga aglablabak kan agdaldalusak dito'y balay. Sinsinam ti trabaho. Tadi mo pa'y ammo unay nga aramiden dagita. Iso bayam ang di tatang mo adjog timang trabaho kadagita. Adda ngamin sa bali ang nadlaw ko kan kuana, nanang. Nadlaw mo nga? Sa bali ti pa nagkitkita na kanyak. Kanayon na nga ibagaan na pintasa. Na, awan mo, dakas na iti dayta. Maan ano kumaya, no ibaga na anapintas ka. O di thank you ko naman. Basta sa bali ti pa nagkitkita na kanyak, nanang. Managatap kalaunay Ferlin. At hapam nga mga pagpanpantasyaan na ka ni Jod. Ay na, Ferlin. Narugit unay tapanunot mo. Dakas-tikas ta. Di mo nga minkayat ni Jod para kanyak. Iso at tila at hapam kenkwanan. Hoy, sana nasaya tikas tangar aramido ma, Ferlin. Ne. Ada mo ara kasangsangwam dito'y salas, John. Iuwayon, Susan. Taagas ti bannog. Naglaba ako namin iti kurtina. Kan up na iti kama tayo. Kasta ka de. Kat, di Farlane, adan? Uy, itay pa yung simbang point. Nagpupok iti silid na. Nakaturog siguro. Kasta aya. Sige, ngarot. Tayo nakpay agpalas. Nagyaman na. Sana nakatrangkap yung readout ni silid ni Ferlin. May wayat kong tinabayagan na plano kenkwana. May mas titurog na. Nagpudaw at talaga kan nagpintas na di aparasitan. Umabayakin ko na. Tata John, apay nga da ka dito'y silid ko. Di ka natakari. Tama nga nung makariing ninanang mo. Pangasin, tata. Di na ko mapag-aramidan ni Didakas. Saan? Makiabayak lang ka maturog. Nalalan, ituloy mo ti maturog. Maturog tanan eh. Manjak, mapanak langan ni tayan ni Nana. Di ka pumanaw. Dakas kayo nga ginakanyak mo ngaram ti pagkayata. Ipatanak, tata. Tano di nakibatan agriawag dito eh. Ha? Agbilangak.
Sige. Just kikit di. Siya akong tirumwar. Di kan rumwar dito silit mo. Kandi ka agi pulong iti inam. Tapno nasaya at kayo adwa kanyak. Nawatan. Aday bagak kada kayo nanang. Katsapay ko matapat tiyenda. Anya maninday ta, Perlin. Ni Tata Jude. Pinagpanggapan na kiti dakas. Ginandat na kagundawayan. Anya? Dagan ka, mamati ka kita anak mo, Susan. Sana pag mo lagi tang ipulpulong na ka. Pagparparbo iti sarita na ita anak mo. Ay, saan? Agpay suti bagbagak nanang. Amok adi na kayat apara iti inam. Isapat padaksin na ko na. Kakayat mo ngagsina kami, Ferlin. Sana pud no dayta. Aklunan yung amin ng dagpay sutata. Susan, bakit? Nalay nga garamit iti istorya ti anak mo. Wadakin ka, mamati ka ko na, wala saan. Ang napatsyan ta anak mo, nasaysaya at la pumanaw ako. Sana, Jude. Hindi ka pumanaw. Perlin. Inka agrubatan, ta sumrikan iti pagadalan nyo. Imahinasyon mo lang dagitang ipagpagam. Patsindak kumamat ananang. Inka agrubatan, kunak! Diyak lang pagarop. Nalay gayam agparbo iti sarita ti anak mo, Susan. Madlaw kami, nadinak kayat aparakan ka. Ala, bye-bye amon ti anak ko. Di mo ikan-kan. Di ka madanagan. Tadyak patsin dagiti bagpagana. Sika ti mas patsyag. Ta sika ti asawa. Nagyaman ak, Susan. Napanik ni ka akong ti kinapudnom kanya. Ay ayaten ka ngamin na talaga, Jude. Isu asika ti ayan ti simpatsyag. Banana kyo, kamote kyo. Ay, Ferlin. Gumatang ka ni ti paboritong akamote kyo, balasang ko. Sa anak ama kapangan. Ay, apay ngay. Kanapayakas tayo ti jar mo, naning. Apay, maditirik na. Nana, mabalin ti makiturog ijay balayo. Ay, apay balasang ko. Kanay na, awan balay ko. Babaunan dakla ang dagiti amok dito asidet ti ispilaan nyo. Ang agawid akon inton bigat iti probinsyami. Pumanaw akon dito Sumurot akon kada kayo. Pangasiyo. Agtalawa ko ni Jay Balaymi. Anya, ay sus, narigat ti pampanunutem. Apay ngagtalaw ka. Siya ti madaksan sumurot ka kanya. Awan ngamin patag ko kaninanang ko. Ada ngamin dakas sa plano ti agsyuman kanyak. Isu amabuti nga kun nga gawid iti Balaymi. Anya, ay sigurado ka iti tangay bagbagam. Wan, Nana. Ay, no kayat mo. Kuyugan ka mapan ijayan ti pulis. Ay, saan? Pangasiyo. Diyak kayat. Basta agtalaw ti kayat ko nga ramidan. Anya, ay na, mabuti ngak naning. Diyak kaya ti makabasol. Agpagpagasiag kada kayo. Saan kayo madagsan? Tadinak matpagan ti inak. Mas napatpatagkan ko na ti may katwang asawa na ngamsyak nga anak nga. Anya? Ay, di anak mo. Sumit-ngatan ng awan pala eh. Di mo namnamaan ti panagawid na dito'y balay. Tapi manawin. Anya? Napanan na? Tsaka mo. Basta nag-text itay. Kat nakunana nga talawan. So, kirkit di day tiyang ubing Asus. Ang mga nasawaan daadagos di anak mo na pumanaw. Ay, noon niya ti kayat na nga ramidan makaamon. Natangkan ti ulo na. No kasta, o kailangan ka magtalaw ni Ferlin. Ay, ka desisyon na day ta. Iso makaamon itibiyag na. Ti kayat nang tumot kat pag sinaid na ta. Banag at sakmot kayat ang mapasama. Apay, asino kumamang lapad iti inayat ta. Ay, kaya manak manan, Susan. Talaga napatigakan ka. Nabayagan nga ang mong day ta, Jude.
Iso kayat ni Ferlin nga umadayong, ay adakin ko daytan. Ket no masapa ang makiasawa, ay makaamon ay tibiyag na. Choice na daytan. Ay na, narigatibiyag ko dito probinsya, balasang ko. Amangan, no saan ka anairwam iti kastoy a klase ti panagbiag. Kalkalapaw lang ti balay ko. Di dak pakadanagan. Saan kami matabak nang? Ay na, nagrugit pa ikit din. Nakataptapo, tanabayag nga awan tao dito kalapaw ko. Saan kayo ka din nga agsubli itayan di trabaho yo? Ay, saanen? Agi na naakpay. Tani, sumro ti sakit kuno kuwa. Ket, kasanumutan nga ti panagatal mon. Kunayo mo't nga da eskwelaan dito ayan yo. Iso nga ituloy ko ti agadal ditoy. Ay, o sige nga Rod. Ngem ni, ano sama ti panagbiag dito lugar ni, wan. Wan nana. Into na da pagplete ta. Intanto iji balayo. Tamangan no agdanta nagdamutan kan ka. Saan? Diyak kaya tagsubli iji balay. Ay na, intalag pakita Tama nga no madaksanak, no di ka agpakada anaimbag balasang ko. Di ka madanagan, kasaritak to anaimbag ni nanang mo. Ay, di kay madanagan, kabsat. Ay, awan anyaman na kanyak no sumurutan ti anak ko ken ka. Madlaw mo na singpot ka. Ay, no kasta, palupusan ti anak mo nga agnay iti balay ko, kabsan. Uwen kabsat. Ngamin, no adda dito'y balay ti anak ko, nasukir mo't laeng kanyak. Awan respeto na, iti may kadwa nga amana. Kasano ajak respetuan? Kat adamat madyapang... Ala, Huston, saan man na natila ipagbagam si ka, Ferlin? No kayat mo ti pumanaw, ay makamukan. Awan mang lapad ken ka. Napatpatag ngamin kada kayo ti asawa yo, ngamsyak nga anak yo. Managing bubukod ka ngamin. Iso akas ta ti ibagbagam. Ti kayat mo, si kalatan ti ayan ti atensyon ko. Di nakpay maawatan mo't nga ina. Bagim laang mo't ti pampanunutang. Kabsat, ala, di kayon agsinumpat Oh, mangedeng kan, Ferlin. No agsubli ka iti inam, wano sumurot ka kanyang iti panagawid ko. Sumurutak kada kayo, nana. Ay, tsamba! Nangina ti papaya ita, Ferlin. Iso nga ado ti naglapak iti papaya. Kasta ka di? Ay na, adan pag-enroll mo iti kolehyo. Ay na, agyaman akunay kada kayo. Uri saan da kakapkapin nakadungdung mo kayo unay kanya. Ay na, agyaman akmet taadda ka amang ipatpatag kanyak. Ay, pinanawan na mo ti boyfriend ko. Agmay-may sa akmet nga anak tapno amom. Iso nga awan mo ti ka anak ha? Adamat dagiti anak dagiti kakasinsin ko. Ngem adada iti adayo. Nasingpot ka ngamin kanyak. Kasta idi ni naanang ko. Ngam idi na asawan. Kas lalinaksid na kun nga anak na. Di ka nagliday. Kaya di ka agimula iti gura iti inamuan. Dakas agimula iti sakit tinakem. Nana, Uraan niya ti inararami ti inam. Inam lataday jay. Iso adi mo gurguraun. Nasaya tanda kan, Susana. Itimplanak mo iti kape. Makakape at Ada na pulot adanon. awan pa ya. Pagluto kami din. Masaduta ka bumangon. Masakit ti bagbakit. Kasano adi agsakit ti bagbagim. Kat nakaidda ka mo't latan iti agmalmalam. Hindi mo maula, mawat-watan ti bagbagit. Masaduta ka nga ron. Malakit din. Pagluto ka pa'y numadamdama. Anyat insang pet maama si Daya. Awan tadyak pa'y mo't nagswil daw. Inung tanak pa'y ti bus ka, hindi ko bali Di ka pala nga pumanaw iti grocery na. Nagkirmot tumot lang ti amam. Nagbasit ti sweldo. Awan mo't pagtrabaho lumikatak ijay. Magabrot ka lang may mayat pa'y.
dakdakkel ti sweldo mi di abroad. Mabuti nga ka Brad. Mga no, jak ka ba lang ti trabaho ijay. Bakit anya nga ro ti ipakan mo kanyak mo di kag salukag? Nagbasit ti sweldo mi ti trabaho. Ay, ganos ta pa'y laang Jud. Uma akon. Awan pa'y maited mo kwarta kanyak. Makauma. Hello, Jud. Maladawak nga agawid ta adda ipaaramid ti amo. Anya nga oras nga, yung makaawid ka. Nalabas siguro nga alas 7. Sige nga ron, bye. Wen, ala, bye. Ay, agyaman ka. Sana natuloy, di ba nag-overtime ko? Makainala ka dagos. Ay, nabo. Mariknak, ti bambanog ko Ay, talagang agiddaak no makasangpoy ta kay balay. Nanday tanti balay. Na. Apay nga adahay hills dito'y ayan diritaw. Agin ko kwa dito. Agin na yadak kasumrag. Agin na yadak amapan itisilit mikan ni Joda. Ang papas na naging niliw. Ang marabdan na sumantag hiburan nga sa wak, sweetie. Ay, sweetie. Ay, awanan kayo itibain! Garampang ka, babae! Alay ko! Susan! Kalbog na iti ang babae! Tulang! Tulang! Ustong ka lang larugan ko! Anay ko! Susan, pangasim, di nakipabalod. Ay, ayatan ka. Yak napuutan tinang bubugkan ka. Lating ngitek, Jud. Ngam napunwa na kon. Huston tinaunday apa nawen apa nagsakripiso ken ka. Susan, Nabaybay ang ti anak ko, kabukan ka. Nagbali na ka, martir. Gapo, iti panagayat ko kan ka. Ngam kasto nagayam ti isubad mo kada kita asak sakripisyo kan ka, Jud. pakawanan na ko masusan. Nailaw anak lang. Isarod mo titarong mo kontra kanya. Ladigidag. Nga masapol nga ikarom ti inaramid mo. Kat sinaan kamatan. Ay na, kablawan ka. Naananay ka na maestra. Ta nakapasa ka iti board exam. Agyaman unay kada kayo, Nana Luz. Uray lumakay kayon. Naikarigatan dak ang napagadal. Agyaman iti sakripisyo yu kanyak. Ay na, sakripisyo ta adwa. Saan la asyak tinagsakripisyo? Di yu baybay antibagiyo ha. Tapno na pigsa kayo ang kanayon. Kat makasubadak pa'y kada kayo. Ay na, bye-bye aman day ta subad-subad. Basta siya, naragsakak ta nakaturpos ka iti panagadal mo. Kadawatag, asapay kuma, tagtalinait kalataan na pakumbaba, nga uray di adal kan. Wen, di ka ko magbalbaliw. Santo Apulos. Agyaman na. Nasa kulak matlangan to'y ayan yu, anak ko. Nana, Wen, siya nga ron, anak ko. Ay, pasensya kanta. Ako iukak. Masaksakitak namin. Hanyaming karigatak. Tinagbiyahe. Tapno sa pulin ka lang. Nabayag, sinapsapul ka. Kaya di ka masapulan, anak ko. ala, sumrak kayo pa'y, Nanang. Ano, anak ko. Kailiw ka una yan.
Dejay. Nagtao di ti silid ni Nanalos Dejay kanap tuog ha. Mabit lang ang nanang ha. Nanalos. Apay pinanawan nakmatan. Anak ko, natayan ni Kabsatlos. Nga po iti pa nakaatake. Buwan nga rod nanang. Natayin na Jack man lang nakapagsuban ngayon mo na kankwana. Jack man lang na ikan iti napinta sa panagbiag titawa ng tultulong kanyak. Titawa ng ipatag kanyak iti kastahunay. Anak ko, pagkawalan ako ba? Amok, ano tinagkurang anak ko? Masimpatid ko nga minti lalaki nga awan kalis-kalis ka na. Gamsi ka nga anak ko. Ay, dakal tinagkurangan ka anak ko. Sa pag-aasim. Dahil ka nakitikod daw ay amang sulit. Kanagiti anak kurkurangan ka. Ipatpati ka unay anak ko. Pagkawanan na. Ala, di kay madalagan. Jack nagimula itigura kada kayo. Takas tatiin suro ni Nanalos kanyak. Napakawan kayon, kat agpaimbag kayo kuma. Pinanawan na ko ni Nanalos. Iso apang nga asiyo, tadidak kumamat panawan. Agpaimbag kayo, tapnagbiag kayo pa itinapaot nanang. Nuwan anak ko. Ikararag ko iti Diyos na ina. Ipatpatkan ka unay anak ko. Ipatpatag kayo, mat nanang. Biyag di tao. At dapay gundaway mo nga agbabawi, Andi. Mabalin mo pa'y asinaan tinobiam. Adan na pasama kiti nagbautan mi kini Jemay, mama. Saan pa'y mo't amasikong? Ha? Ubing ka pa'y ititawan mo a 25 anak ko. Agsapol ka pa'y ititrabahom sa kanto mga asawa. Mabuti nga, mama. Ang mga lumaagaw da tinubyak kanyak. Napintas ni Jemay. Adu dagiti agrayo ken ko anak. Uray ko manupadam a professional Jenobiam. Ngam saan mo? Undergraduate mat nga rod. Aga pala, no talaga nga ay atam ni Jemay. Makamu ka nga rod. Desidido ako ng mga asawa, mama. Kat, dumanon tayo nga rodan. Uwan, mama. Tangay da kami ti aggastos iti kalay sa daan di kan Jemay, abalayan. Siyakmat nga rod ti mangadang, no sa dino ti pakaangayan ti kasar. Ha? Ijay balay mi ti pakaangayan ti kasar. Anya, nga mabalayan. Sa dayada kami ti rumpa. Nalawa ti arubayan mi, kan presentable ti balay mi. Komportable dagiti umay makidaya abalayan. Ha? Kitain nyo man mat dito'y solaryo. Nagbasit ti paraangan nyo. Kan basit to'y balayo abalayan. Sana pa na kuyaw. Ngam ibagbagak lang tiyag paiso. Iso nga ijay balay mi ti pakaangayan ti resepsyon. May remedyo na ita abalayan. Mabalin mi apalawaan ti arubayan. No diyo kayat di saan lang. Di oray awan ti kalay sa mapasabak no kasta. Mama. Andi, pimanawan ni mama. Sige ta surutak. Anya, matag. Adama gayam bas-bastos di agbalin akatugang marakaw. Ala, baybayan yun tatang. Ay, jaklay pagaraw. Na nga itong gayam ti pride na. Bayan nyo, kasaritak to ni Andy, tatang. Jemay, bayam tanong niya ti kahit ni mama mabasamak. Iso ti masurot.
Narigat at tubtub nga rin ni mama. Diyak kahit agumura ka data. Andy, Pasensya kan Jemay, ha? Mawatan ta kuman ni mama. Oray italar. Ipagpagapumla kuman kanya. sige. Makamuak to nga rudan amang ilawlawag ka ni tatang. Agyamanak, Jemay. Jemay, ibagam manmet kadag iti partidom, tasanda pa'y nga agbalkot iti karne, tado pa'y tagsangpat asa nga ili. Ha? At ngamin nakita ka nagbalkot itay. Partidom da jay, di tala makaura yan. O sige, mangan kayo lang, amiga, amigos. Andy, Jemay. Sabi ko ma. Tamairawan mo tigas Jemay style ni mama, ha? Kas Jay talaga ti pa nagsasauna. Prangka. Yamkit di. Nasingpot mat. aklunak. Talaga maikawa ak Andy. Ngam okay laan. Ipagpagapukan ka nga asawak. Ita tanalpasan ti kasaryo. Agnaud kayo dito'y balay, Jemay. Tanian di mo't lang timang tawid to iti da ito balay. Taiso ti buridak nga anak ko. Uwan, mama. Ipakpakaw na ako na, jak kayat ti sadot akabalay. Kan makita mo, no kasano ti kinaurnos, kan kinadalos to'y balay. Ha? Awan trabaho ti anak ko. Iso asya, timang pakan kada kayo. Anya ngay, agano sa ka. Tasaan mo't anak katumpong ni Andy iti professional akas kan kwa na. Agsapula kiti trabaho, mama. Tapno makatulong ak. Anya ko matrabaho ti serkam ngay, katulong. Dito'y kalangan balay, tauray tangdanan kang agtrabaho, tapno di mo mat ko na. Ha? Apay aya masapula tangdanan kang agdalos. Aglaba ka nagluto dito'y balay. Kaya't ko ti agsapul iti trabaho, mama. Awan mo tinailepas mo. Anya ko matrabaho ti mastrakam. Di kag sayang iti oras mo. Basta siyak ti makaamoy ti kananyo kin ni Andy ko nakmat. Suportaran kayo. Kumusta kayo ngay dito'y balay, Ipag? Nasaya at matla ka diti pan nakilangan ni mamakan ka? Uwan, Ipag. Madlaw anasingpet ka, Jemay. Iso asikala ko man ti makaamo amang paspasensya kini mama. Amok ngamin ti ugali ti inami, Ipag. Naturay. Okay lang, Ipag. Kabailak ti makitinunos ka ni mama. No kasta, aginaw ka, Ipag. Uwan, Ipag. Agtalon abulan. Wow! Mayata, adanton ka anak ha. Gat, ano san yun ati agnaid dito'y balay? Tapno adakad ka doon ni mama. Mababainak nga rudan, Ipag. Awan trabaho ni Andy. Awan mo trabaho. Ni mama amin tagas-gastos diti balay. Ay na, talaga akasta. Dagdag-dagat ni Andy ngagtrabaho. Napili mo diti trabaho na, Ipag. Ay na, talaga akas jay day di akabsat ko. Napili iti trabaho. Ti kayat na nga taa, kat agbalin adagos ang manager. Di na kayat ti agrugi iti baba. Ay, wan nga rod, Ipag. Kabayatan ti panagdan nami kanya Andy. Mamamwa akong nagiti ugali na. Nangato ti pride na. Ay, wan nga rod. Agpadadakin ni mama ahay pride. Andy, agbakasyon taman mo ti balay. Kailiw ko ni tatang. Sige. Damagag pa kin ni mama no palubusan na ta, ha? Ha? No palubusan na ta. Nasayaan. Ngam saan? Please, santa ko mga ipilit, Jemay. Andy, saan ka kumamasaksakitan, ha? Saan ka kadi ang makadesisyon na siksika? Masapol nga ikamang mo amin kan ni mama. Jemay, ni mama ti provider ta. No saan nagapukin ko na? Saan ta namangan? No saan nagapukin ko na? Awan balay ta.
No saan Okay, nagapuan okay, ko na okay. Saan kumaday ta ti pagrikyaran ta, Andy? Sige, aramidam ti kay kayat mo. Saan ako na makibiyang pay? No kayat na ti agbakasyon, di iso lang ti aghawid. Agbati ka, Andy. Sige. No, dahil ito ti kayatyo, mama. Saan mo akabisado dagiti tattao ijay lugar ta? Ang mga nadamang kursonada kan ka ijay, katanya pa'y ti aramiden da kan ka. Wan, ma. Oh, adtoy, kwartam, Andy. Ingka matagatang iti kasapulam. Gumatang ka iti baro a pantalon, sapatos, kanda dumapaya kasapulam. Ha? Nagsweldo kan, mama? Wen, ingkag shopping. Igatangam tumat di asawam iti lipstick na. Tapno awan ti may bagbagana. Nagtaerting pas ngayon mo anak ta, Jemay. Wen nga ron, Andy. Narigatan na ka nang ipasngay ta nakalukulukmag. Kaingingas mo to yapo ko, kanti. Iso anataar. Kastoy ti rupam iti maladaga ka. Ha? Kasta ka di, mama? Wen, kastoy matlati kinataar mo iti Andy. Ay, nembaglakit din, tay malakan katoy apokok. Ay na, nag-cute nga ubing. Ay, nakaay-ayat launay. Ay naading ko, sumapol kan iti trabahom. Kani, addan anak yu kini Jemay. Kasla nalipat akong tinadal ko, mana. Jak samot may applyan ti kurso nga inturbos ko. Ay na, i-apply mo ngamin kasanon no awan ni mama. Anya nga iti pangbiag mo iti pamilyam, ading ko. Saan ka kumaamang Amok nang ama nang umapal ka kanya. Ha? Apalan na. Kasyak lang titultulungan ni mama. Ni, saan akas na? Panangisakit tar aramida, Andy. Sa anak nga umapal, taadamat panggadan ming agasawa. Biddo ti pampanunutam, Andy. Ay naku, mangay ti apalakan. Sige, tatapay papanak. Rumuarak man. Anyan ti kabsat ko. Talaga agdi na kayak ti paisuro. Kahit, kumusta ti pa nagsarak yung itigaya mo? Anyat nagsaritaan yung Jemay. Ay na, nakabakbak nangan tayo siya gayam ko, lakay. Kat, adapay gayam resort kan restaurant nan. Kaya't nakatulungan. Agtrabaho ak kano iti restaurant na kas waitress. Anya? Agtrabaho ak, isong awawiram da anak ta, ha? Ay na, magagaran ako nagtrabaho. Di ka pa'y lamang namnama, Jemay. Tamagat pa'y matkin ni mama, ah. No umanugot ngagtrabaho ka. Well, no saan? Anya? No agtrabaho, palubusam. Basta itad na ti sweldo na kan ka. Tapno adda paggatang yu iti gatas ti apo ko. Kasano ngay mama? Diyak mo ti agaw awil. Di kag danag, manang danak iti mga awir iti apo ko. Siyak ti makam mo. Basta palubosam di asawam nga agtrabaho, tapno at damat may tulong na dito'y balay. Hello, Jemay. Kumusta kan? Kaano ka nga gawin? Saan na ka makaawid? Busy ak namin, Andy. Di ka laka din makalangan iti trabaho, bakit? Saan na kami ka di akailiw itanak ta? Makumikumak. Awan day off ko. Sayang namin ti aldaw. Imbagakmat kan kaano kayat mo. Umay kayo iti anak ta ditoy. Ta ditoy kayo nga agnaan. At the boarding house ko ditoy. Impakadakin ni mama. Di na kami palubusan, Jemay. Okay nga ron, makamo ka. Sige tani, trabaho ak manan. Bye. Mabit lang. Hello? Andy! Ah. Tulong! Ha? Ni mama! Ang pingatan! Sika ka di ti anak ti pasyente, mister. Uwan, doktor. Kumusta ti inak? Ladingit nga may naramid min ti amin na kabailan mi. Ngam saan may nanay salakan. Nakardiak arrest na. Saan? Saan namatay ni mama, doktor? Pangasiyo, ispalin niyo ni mama. Ladingitan mi, mister. Nga mawatan tayo kumandi amin. Mama!
Itatawanan ni Mama. Anya ti planom, Andy. Diyak ka mo, Jemay. Diyak ka mo. Ay, may kawa kaitan. Tawanan ta advisor mo iti amin na ganwat mo. Ha? Agsubliak iti trabahok. Tamakita katawan plano magtrabaho. Iso asika ti mga awir iti anak ta. Pagawidan tan ti yaya ti anak ta. Tawan ipasweldo ta kan kuana. Sikan ti mga awir iti anak ta. Tasyak tagtrabaho. Kwa, Jemay. Kinapudno na, agad adalak bayat ti panagtrabaho. Kat umadanin ti panagturpus ko, Andy. Anyo? Nangato tarapaap ko para iti anak ta. Isungag purpursigi ka mangpaadal iti bagik. Kat tangay awan narapaap mo para iti pagsayatan ti pamilyata. Agaw awir ka nga rod. Tapno may pamaysak tagtrabaho ka nag-eskwela. Mano ti masapol mo, Andy? Doribo ko manod na manang. Mabait lang nga rod ta mga ala. Pasensyakan manang ha. Awan mo't ngamin ti sa baling nga asitgak, no di si kalahan. Manumot ngamin ngagpaw iti di kwarta ni Jemay. Agad-adal di asawam. Iso ang maawatam ko ma. Apay na sumapol kay ti trabaho mo. Tadakkel matan ti anak yo. Mabalin mon nga ibati dito'y balay. Uray taadda ti katugangak amang bantay kadakwada kadagiti anak ko. Saanin manang? Kahit kung ipamaysat ti atensyon ko itanak mi. Sa labali, ta makagraduar ton ti asawak. Makasapul to iti natalgad a pagtrabahoan nan. Anya? Apay nga itakalaan nga agaw, Jemay. At sa bala pag-awidam. Anya, unay mo tintikas ta pa nagsasaom, Andy. Nagalas di pagkit-kitaam kanya. Kasano? Tunggal umawag akin ka, kanayon ka ngagdardaras. Kan man-mano nga agawid ka. Makumikumak nga rod, tao madanin ti pa nagturpus ko, Andy. Jakpat dyan. Pagpampar mo ti panagadal mo. Gamam mo, agdang lalakin. Ay, nabannog ka nagbiyahe. Kaya't kung tagina na. Awan oras ko makirinikyer kan ka. Tawan kinapudno dagita ngay bagbagam. Mapana ko nandi, di mo baybayan ti anak ta, ha? Awan ti pumano, Jemay. Ni, abay ngay. Kasanon ti trabaho? Ti panagadal ko. Agsarden ka ngagtrabaho ka nagadal. Agtalinaid ka lang dito balay. Tapno mabantayan ka. Umadanin ti panagturpus ko, Andy. Basta di kan agsubli iya sulad ko nak. Di nakpagpungtudan eh. Nagtali na anak diti balay. Adda nga ro di pakan mo kada kami iti anak ta. Adda kanan tayo? Saan ka pa ilaan nakaturpos iti panagadal mo? Ngam natangsit kan, Jemay. Nakarakaroon to ti tinatangsit mo no professional kan. Iso nga agsarden ka lang nag-eskwela. Ala, di ka madanagan. Jak baybay anti anak yo, Jemay. Ken siyak ti makaam mo nga agpalawag iti kapsat ko. Ay, agyaman nakipag. Sana bali. Umadanin ti panagturpos ko. Basit lang nga anosan. Asino ti babae akadwam dito'y balayo, Andy? Kasanon no maamuan ti asawang tar aramidam? Awan lang arod trabaho mon, kastapay la ti aramid mo? Awan mo't lang hindi patagugin ni Jemay, mana. Amok, isok-sukat na kung dayjay. Iso nga isukat ko mata, tapno patas. Anyan ti kasta pa nagrasrason mo, Andy? Agpanunot ka man mat itinasayaan? Nagsingpet di asawam, ngam pagatapam iti madi? Basta patas kami itan, mana. No kabailan nak na isukat. Kabailak may. Ha? Oh, naklaat ka nakakita kanya, Andy. Oh, Di mo ninamnama ti isasangpet ko. kwa, di. Di kagsaray ti dalan ko ta sumrek akon. Kwa. Amok, at dati babaim ti balay. Iso di na kaya tapas trakan. Apay, di mo kaya't ngagkita kami? Di kagdanag. Saan na ka mangriribok? Awan ammo ka nagbasulak kan ka ngam no apay nga aramidam ti kastikan niya, Andy. Aklunong ngaminan nga at lalalakim. Di may pulagit taramid mo kanyak. Awan pamanagnag mo iti day tangay pagbagam. Nagsakit tararamidam. Iso pumanaw kami ni danak ta. Itan kunti wayawayam.
Ulitak, saan kayo ariribukan iti babaim? Umay kula ang alaan dagiti kagawa kan ti anak ko. Natangsit kan, tadang trabaho. Alda sigurong padam a professional anang sukatam kanya. Sawan ti kayat masawan. Basta siyak, nadalus ti konsensyak. Tawan mading aramidat. No kasta, nawayatan andi. Awanan ti pagbutbut nga. Tapi manawan ti asawam. Wen Grace, kitsabay ko ma. Tadikan tumauma kanya ka. Di naktupanawan. Saan to apulos, andi? Ngamin, libre ti pag naadak dito'y balay mo. Saan ako nga agabang iti pagyanak? Oo na. Isungag trabaho ka lang tayo, Jack Labon. Di ka pumpanaw ijay. Tani, awan pang gadak. Wen, di ka madanagan. Ta iti din nam ti pagbaketak, andi. Agkadwa ta agingkat ingganan. Kumusta ti trabaho manakaw? Nasaya at matatang, nagsweldo akon. Iso agimata nga kiti kasapulan nyo iti anak ko. Anusan nyo ti apo ko yung atan eh. Jakmat mabalin nga ikuyog iti ayan ti trabaho. Ay na, awan problema iti dayta. Kasing pitya bukop, iso na lakabantayan. Aywan, kumusta nga samot tanyan de? Ay, jak amo tatang. Awanan damag ko kadakwada iti babae na. Ay, kay si Kangay, ang mga nuwad damo ti nobyong anak ko. Awan tatang. Jak mabalin ti makinobyo no makiasawa manan. Ngamin, nagkalay sa kami kani Andy. Tukasta, ang dapay laka dinamnaman ande, no bilang agsubli maningking ka, anak ko. Kwarta man, Grace. Anyamatan, si kalaakan na yung ti dumawdawal iti kwarta kanya. Imbis asya kumati ikam iti kwarta. Saan? Tabaliktad mo. Kit si kang harutya da trabaho na. Hay, makauma mat ti kastoy. Maturog mangan laang ti among aramidan. Dumanawat ka pa iti kwarta. Si kamat ti agtrabaho anday. Ay, masadutak. Di naktupay pagtrabaho ande, di mama, si kang tulaki di mutan. Makaamu ka iti biyag mo. Manang, saan ka di ngayon imay ni Grace dito balayo? Ay na, di mon sa pulin day a babae. Ta nakasarakan iti lalaki amang ikasarkan ko na. Ha? Apay, di mo pa'y nadamag aya. Kat no addan sa bali ang nobyo na. Kat damag ko atulagan dan ti kalaysada. Anya, awanan ba inday di a babae? Manang lilaw gayam. Ay na, ading ko aya. No di ka agbalbaliw, talaga pagpapanawan da ka dagiti babae. Sika ti lalaki, iso asika kumatirumbang amang pakan iti asawam. Saan? Ta iso damat ti mang pakan kan ka. Asino nga iti makaano si iti danam no kasta kalatan ading ko. Agbalbaliw ka kuman. Apengin may ka, anyat masapul mo Andy. No ti anak ta ti gagaram, adajayan da tatang. Ije ti pang sarong karam kan kwa na. Naggapo ako ni JJ May. Imayak, ta umayak agkid daw iti pamakawan. Kitsapay ko ma, ta mapakawan na. Ikarik, agbalbaliw akon. Sulnitak ti ado nagkuranga ka na kayo itanak ta. At damastre ka katrabaho. Agtrabaho ako ni Timabi, Jemay. Napinta sa damag dayta Andy. Nasaya at unay. Awatin na kumanga roda. Taurnusin tanti amin kadata. Ipagpagapumla kuman iti anak ta. Lading itak. Ngam jakon maisubli ti sigod ariknakan ka. Gapoy tinakaro apan ng paspasakit mo kanyak iti kalabas. Iso sorry. Ngam di ka madanagan. Tanawaya ka latta amang sarungkar iti anak ta. Basta jakon kayat ti makisinobyan kan ka. Kat sapay ko ma, tamaawatang dayta. No kasta, agtrabaho kan andi. Wan mana. Awan napintas a pagtungpalak. No jak agtrabaho. Una, nasaya at mata na panunot mo dayta. Awanin mangbiyag kan ka. Isong agtrabaho kan. Wan mana. Kat pagtrabahwam nga rod, ading ko.
May sa pabrika man. Mangrugi ako nindun bigat. Ay kat nasayaan ah. Ngem, manang. Pabuludan lakman pa iti kwarta. Bayadak to nagsildoak. At ang amin papanan mi kadagiti barkada. Asino abarkadam, dagiti padam nga arta. Ni manang mo't. Papanan nyo ay ha. Ag-outing kami manang. Ipapas kong tag happy-happy. Tag-trabaho akon intun bigat. Pare, hindi mo bardasan ti agpatalaya. Nabartag ka ba eh? Pare, namasabat tayo atak. Tumuntan na! Ay naading ko aya. Naimbag ta saan ka nairaman kadagiti natay akakaduam. Uwanerat, manang. Iso na lang na saan ako na makabag na tanader-der iti sakat. Wan nga ron. Una yun ay ading ko. Sa lupa yan, nagharap ko iti biyag, manang. Diyan akong makatrabaho. Tainutil akon. Ading ko. Agbabawi agitan. Ano ko ba ito nagtrabaho ako, lady? Anda ko manurnong ko. Ano pa yung makatrabaho akon? Gusto ibutin. Tilagtong pala, marang.